Hima Riangsi Serdarship Hakakat Artrik mentau benai kala penlong ya dorbar Hima hapo ka office jong ka Hima Riangsi Serdarship kabodan hapo snong Mendo West Kasils District kalajit yu Serdar khna jong ka Hima Riangsi Serdarship hakanis ngi ladon langru returning officer jong ka KHDC kuntup ikipulit na ka opus arudanga batru ki Serdar snong jong ki snong bafer hakani ka singi ka kursomat ka bare banjit yu Serdar bat pi Serdar kilami renti kenthei bat senrang hakaba na kilai pandai ngut blapoi kilong arpunyong kita kilajit yuba aldinal somat banlong Serdar khna hakabala penskemru yaki dau returning officer jongka KHDC nga ada uskatri yo kapur somat kementaka sngi ngilayo ambani jit yo difti Serdar jongka Hima Riangsi ya harangkat ke don lang jongki observer naka district council iba si marwing but iba basiamot te mentakas ngi ngilayo ru hag juga por ba kini ki observer kila yo penkheng ki bot ba ga jing don jong kini ki bot lane ki elector na ka kursomat jongi kinya poi arpun yongot te hag juga por ngilayo ban pen kubor ya uni udifti Serdar jongka Hima Riangsi nadu mentang ala simti kene kam kumu dipti Serdar wad lada ka approve kan sapan hadin ru kan selek hadin ru te kaba pi kum mat senrang le amon lang yanga ban pemyang yanga kum tau unong senchar barit jong kene gima lain nak yang jonga kubu tak kene kitin di bakin dia ban pentau hati ki barak mat senrang nadu mentagasngi bangayang hang nek mat jongpi pangan bu ikini jingkular pangan kum usyakri barit pangan kit horbang hordang ya kani gekam bat ngabu ya ki ai kiba kador barkur kalasannya lane hak jing penyat jong kur pelun buruk kawai